uru ni urukundo ndi kuvuga ahangaha. Urukundo namwe mu marangamutima ryoshye kumva. Urukundo rugushyira hayi, rukuzamura mu bicu, rutumuguruka nta mababa, ariko nanone rushobora kuguhanura hasi mu isegonda rimwe. Aha ni cyagiye ukunze wrong person. Nta kintu gishobora kukubabaza kuri iyi si nk'urukundo. Uramutse ukunze umuntu utagombaga gukunda. Love is like a double-edged sword that can shatter your world in a second. I'm telling you, umuntu avuze ku rukundo bwakwira bugacya. Urukundo ni nk'inkota ifite ubugihombi. Urukundo ruza mu masura abiri. Inyuma y'umunezero n'ibyishimo hari intimba, hari agahinda kadafite igipimo, gafite ubushobozi bwo gushwanyaguza umutima wawe mu duce nka miliyoni mu masegonda 30 gusa. Iyo umuntu ukunda watagukunda utitonze wahinduka imbata ye. Kuba atagukunda icyo gusa gituma umwirukaho, gituma ugerageza gufata umutima we. Ultimately, that leaves you more empty and more broken. Iki gusa gituma usigarana umutima ubabaye wuzuye ibikomere gusa nta kindi. Gukomeza kumwirukaho ni kutakaza agaciro kawe. Niko aguca amazi, akureba akabona urubusa ntacyo uri cy'imbere ye. You love this person from the core of your heart, but they neglect you, abi. Urukundo rwawe ruri pure, ruri sincere. Uyu muntu uramukunda by'ukuri, ariko ubona atabyumva, ubona nta gaciro biha. Now you listen up. Nibwo bwa mbere kuva natangira inama y'umunsi naba ngiye kuvugisha ukuri kuzuye mu buzima, kuryana gushaririye. Ubu uri kumva iyi nama y'umunsi, ndabizi neza ko amarira ashobora kuba agiye gutangira gushoka ku matama yawe, kuko ngiye kuvuga neza situation yawe. Ndabizi biragoye, ariko ndakwinginze ntega amatwi, kuko ngiye kukugira inama iruta izindi zose waba waragiriwe mu rukundo. Ngiye kuguha ikinini gishaririye, kirura, bigoye kumira. Ngiye gukubita hababaza, ariko nkubwije ukuri ko